Biyag ti tao. Juni, bantayan pa'y man ni baby, tada papanak. Papanamaya kat malaman, Jelaine. Inak mangala iti cosmetics nga order dagiti customer ko. Malaman sa kalarumar. Kasangsangput ko lang naggapo iti trabaho, krumor ka man. Nakaluto kan? Saan pa'y Tanaga dumatiin sambot ko nga inarami di tayo nakaturog ti anak ta. Pambaritis mat ngamin ti anak ta. Di na kaya ti pa'y diso. Nyamot ten. Labambanog da tao naggapo iti construction. Siyak pa'y latagluto mat. Adda ka lang aruden iti balay. Oy, senyor. Apay ti kunam nalakat ti agyan iti balay? Ay sus, no amumla ko matirigat ti agtagi balay. Panunutam kumamat, Juni. Agluto, agdalos, aglaba, ken agaw-awer. Sa akto pa'y lakat agpuyat iti rabi Tamapuyatan nakmat iti anak ta. Naimbag ken ka. Wen! Hustan! Nangabak ka, Jelaine! Ay, makauma ti kastoy. Nakaluslus siya nga pa yan ngagtagtagi balay. Iso asumapulak iti pagtrabahwak. Anya? Kit kasalon anak ta? Asino ti mga awirkin ko na? Ipan ko iti balay dananang Saanan ang masapol ngagtrabaho Ay, ka? basta. Agtrabahoak no kunak agtrabahoak. Awan ti makalapad kanyak. Di sige. Makamu ka nga ruta. Awan tumutlat maramidak nga ura niya pa'y ti bagbagak. Narabyan ka man na si Mangbot, Jeline? Apay nag-overtime kami nga rod. Imposible mo dahi Kanayon la akastan. Basit la groceria di pagtrab-trabawam. Ag-overtime kayo. Kit no nagsapang agsirsira di groceria pagtrab-trabawam. Kat, anya ko maita. Napan kami matla nagpasyal ka dagiti kakadwak Kasla ka la balasang. Kakaiso na nga damat kwarta kapag lower ko. Imbes nga urnungan tayo da kumamot ipangkuam ka dagiti. Apo! Nakasaumat ni senyor. Apay, ik-ikan nakayamat iti swildom, June. Ay kasano nga itid ko ti suldokin ka. Dagiti la pagpapintas mo ti kagatahan. Maibos mo atagos ti kwarta. No, Ay na, agulimag kan. Sana tila ibagbagam. Tikat di ko nam talaga nga imot ka. Sana ka imot. Aklunam ka din, June. Imot ka nga asawa. Sige! Apo na yan. Padasam nga idiso talayat mo ta ipabarangay ka. Sige! Idisom! Nanang, adda ka dito ni Jelaine? Nay, apay, di na impakadakan ka ti ipapanan ijay syudad. Anya? Nay, saan mo't nanang? Kado na sapaan nagluwas iti agsapa. Anya? Lukas ta, saan asimri kiti trabaho na? Saan ta nagpasyudad nga road. Anya taramidan na dyan, nanang? Ijay kanumutan nga agtrabaho. Dakdakkel kanu ti sweldo na ijay. Tamay sa amol ti pagtrabahuan na. Anya? Ay, sapay jak makontak ti cellphone na. Hello? Naimbag man timawag ka, Jelaine. Kalpasan ti mano abulan. Sa kala umawag mo. Apay, awanan pakibiyangam itanak mo. Isungarod ngayon mawag akta kumusta ti anak ko. Kan, ti anak ko lang ti makagapo, Lipatan na ko, tadan sa bali nga asawak dito yung syudad. Anya? Kanayin tamat lang agapa. Isungag sina talangan. Apay, ti ko na nasakit tinagam ko. Awan bibiyang ko. Aramidom ti kayat mo. Basta di mo liplipatan ti anak mo pinanawam ditoy. Wan, agpaw itak iti kwarta basta adda. Ngam no awan, pasensya. Anya? Ay na, talaga asaanan ang nagawin siya anak ko, Barok. Awan nga ron, nanang. Mawan problema kanyak. Tauray siya. Naumaak mo laking kuanan. San kami ngagkaalaan, nanang? Ay, aniyan. Nasurukla makatawan ang nagkasar kayo. Ngam nagsina kayo matan. Nagkaskasar kayo pay lang araw no kasta mo ilagayam daramidan yaw.
Diyak mo't ngamin amo kasadya iti ugali di anak yun, nanang. Nangato ti pride na. Di na kayat, ti agpasakop kanya nga asawa na. So, baybay ako. Awanin pakibiyanga kinkwa na. Gan awan mo tin pakibiyangan na kanya. Junay. Ayun gayam, nanang. Anusan nyo pa ilang arun nga awirin ti anak miya. Tada kayo mo't lati makatulong kada kami. Nala, wun, bantayak ti apo ko. Saan abalay? Tanapig saak pa'y mo't nga agaw awir. Johnny, kanakan. Kaya't mo ti sumurot kanya kay jail lugar da bay ako. Intag trabaho jay. Anya trabaho ngay anggal. Agsikyo. Anya. Agsapsapol nga min ti agency may iti kadwami. Bagay mo na ito at trabaho. Tadakil ka tao. Ken nabiskid pa iti mamagay. Anggal. Nalaklakan na dya trabaho. Ngam dya construction, nagdagsan. Nagrigat ang construction. Inal daw amay nitang ka. Naimbag pa dya gwardya. Tasan una narigat ti trabaho. Kinapintas dya agency ngayon ko. Taon time ti panagpasuldo na. Kasladyak mapanawan ti anak ko anggal. Maya dayon ton ti anak ko kanyak no bilang. Ay na. May ruwam mo tumilang. Medyo may kawa ka na, hindi tamo. May ruwam mo tumilang. Minsan mo problema ang tipag na idam. Adda tay kwarto ng abanga kita. Pagguduan tanto ti abang na. Sige, panunutak pa yan imbag, anggal. Awan ti pagdanagam iti apo ko me. Saan mi abaybayan, Junay? Agyaman na lang. Saan mo't ngamin ang masangon ni tatang ko, nga si kasuwan ti anak ko. Isuada kayon at ipangibatsyakan ko na. Wun, alaagan anos ka barok. Awanan ni Jilin nga anak me. Linipat na kayon nga agama. Kanuray da kami, saan na kami na malagip. Tadi na kami pa'y sarong kara noon. Wala nga rod Ngam paibayaan nyo, nana. Nonya tikat na aramidan. Makamon iti biyag na. Angam no daduma, madandanagan akmut barok. Amangan mo't no danda ka sa napasamak kan kwa na. Iso asaanan nga agparparik na apulos. Ay, saan mo't siguro, nana? Talaga la siguro adinan kaya ti agawid dito eh. Oh, anya? Kumusta ti umurang aldaw mo dito yung trabaho mong karakan? May kawak anggal. Kasladyak pala unay amo tar aramidag. Mayroam kan tumilang, June. Kastila ti trabaho mo dito. Ag-check up ka nagiti bag, nagiti sumrek dito grocery. Amo mo tin tar aramidag. Tayo surok mo tin kang kasaan. Wananggal. Agyamanak. O sige, panawon ka na. Tama panak mo tan itaan ti trabaho. Dito yan, Manong. Idi sumlatan dito'y. Taguray ako ni taxi dito'y. Agyamanak, Manong guard, ha? Alam na ito'y. Tip mo anang ibagkat iti kargak. Ala, saan natin? Kunan yaman na. Alaam kit din. Manumot lato'y 20 pesos nga itad ko ngay. Alam lang. Agyamanak nga rod, ha? Ni, ada taxi. Sige, ano na. Siya kunti mangipalugan iti karton na kargam. Ay, agyamanak, Manong guard. Thank you, Manong guard. Bye. Bye! Nagpintas mo tanday siya, babae. Agsinumbangir ti dimple na. Napo daw. Kan atidog ti pangulutin abuok na. Adawalit. Aking pitaka nga tayo iti dayta. Allah! Natinagsama tayo siya, babae. Ay, diyak mo nasiputan no iso tinakatinag iti dayto. Kita man.
Amangan mat no, adda ID na. Ha? Adda ID dito eh. Isugay ito eh, siya babae. Kat, adda contact number na dito eh. Dinasayat. Awaga kadagosan. Ala, thank you talaga, Manong Guard. Juni, tinagan ko ading. Agyaman nak, Manong Juni. Ay, naimbaglakit din ta si Katin nakapidot. Kat naisublim adagos kanyak. Napapatid nga minti karga to'y wallet ko. Agyaman nak, ha? Awan na nyaman na ading. Ay, sumarag ka pa'y, Ang merienda ka pa'y. Katuwa na. Agyaw mo na, ading. Pakawanan na kumaani. Ngam, kabayatan ti panagkuyog ta. Na-develop direct na ka. Iso ala ding itak. No ibagak nga agayata kon ken ka. Ani? Di ka madanakan. Ngamin, agpada ta itirik na. Ha? Agayatak matankan ka. Agyaw man na kani. Pinaragsak na kitikas taunan. Uray siya. Nakaragragsakak mat. Iso ayam amu ka iti inak, Juni. Nataergayam to'y nobyom, anak ko Saan man, nana? Nasingpot ni Juni, nanang. Nagagatpay. Ay, madlaw mo, ititilanga na nagagat. Kahit, kaano nga, iti pa nagkasaryaw. Agsimpa kayo kitdain, tapno maada, anak mo iti apukaw. Ola ni nanang. Ko. Agmay-may sa ngamin nga anak ni itiday di asawak ni Ani Barok. Iso ano mabalain? Aganak kayo iti adaw. Iso nga agasawa kayo kitday, ta kaubingan nyo pailaan. Ola ni nanang. Tila ibagbagayo ngamin. Kitaan nyo man kat ni. Uray laglablab basitan ni Juni. Napauli magkamangag paison Barok. Agam, husto lang dya imbagak, saan aya? Agsimpa kayo kitdain, taditan tumat lang, titurungan niyo. Apay, di ka makaid na. Balikig ka, balikig. Saan ka makatulog? Kan, gamo man yung taladawan, Genovia. Uncle, pampanunutan ni Ani. Talaga, na-inlove ka keng kwara na niya. Jack, ilibak, Uncle. Agayata kong kinaani. Ada parikot. Awan amo na may papankin ni Jilin kente anak ko. Sa bagay, nagkasar kayo mangaming kini Jilin. Ipagamlat takin ni Ade ti may papangking kwa Uncle, talo talaga ngay ayatin na kadyanubyam. Maawat natin na balawas mo. Iso may mayat mo laang no agbaling ka nga honest kini Ane. Di ka agilimod king kwa na, Junay. Oh, Juni. Itay pa'y lakit kita, anak. Kaslada kayat mga ibaga kanya ka. Apay ka di. Ani? Oo, apay. Ada ka di problema? Ani? Ada kayat ko nga ipudnukin ka? Ha? Ni. Anya dayta? Makongkonsensya kami, Ani. Nabayagan na kayat ko tagpudnukin ka. Nga mabutangak. Tama nga no, panahon na. Anyat kayat mo asawan? Pakawalan na ko mano, nagilimot akan ka. Ngam, wata nasawak. Ngam nabayagan na nagsina kami. Kat adda may isang anak mi. Anya?
pakawanan lak. No ita lang ang ibagakan ka tagpaysuhan eh. Sabay ko ma, tasan ka ako mayakay kanya. Ani, sorry. Sige. Agawid tan, Juni. Ani, saan tapayan alpasanangan na? Napukawan ti ganas ko amangan. No di ka pa agawid. Umuna akon. Ha? Ditakan. Ani! Uncle, pinanahon na kong tinubyak. Awan maramidan tara. No talaga, adinakan kaya't kanakan. Awatan, tigasat mo. Uncle, tiyan mo, balhin ako na naragsak. Tiyan mo, nasarang akong ti babae para kanya. Gambabay akas chay. Ala, lipate mo ni anay. Di mo mabaling nga ipilik ti bagim keng kuana. Nasakitan laki di dayjay. Tatiam mo na, baro ka pa eh. Wananggal, basol ko. Gamin, nagilimad akin kuana. Ay, husto lang ti panggedeng mo, anak ko. Pagan-anom ngay ti ulbud a lalaki. Kanuray nagsina da iti asawa na. Saan kayo lata makapagkasar? Uwan nga rod, nana. Nasakit ti panangisin akon ka ni Juni. Ngam kapilitan nga aramidag ti kastoy. Tamo ka saan ani Juni ti lalaki a para kanyak, nana. Ha! Jilin, anak ko! Kumusta kayo, nanang? Ha! Ay na! Si katirumbang ako musta at taapi akas tamad tan tilangam. Ape nagkutong ka! Kan kaslag ka, kapsut ka! Ay, sobrang kamabay! Agyaman ak, nanang. No da kami nasaya at kami akanayon, tanaa sila tan ni Apo Diyos ka da kami. Ape nagkutong kamot tan anak ko. Kan bimakit kamot tan iti kasta unay. Kan ngimisit ka pa yun. Anda na dagsan na sakit ko, nanang. Kat panagkunak. Umadanin ti apit ko. Anya? Agduduom aklab, tinagtrabahwak. Kat agduduom mamat alalaki, tinakikabkabalayak. Aging ga nakaptanak iti saanan amaagasan a sakit. Anya? Apay ngay akas tamad tan tinagbabanagam anak ko. Pakawanan na ko, ma. No pinaybayan kayo iti anak ko. Ay, Agbababawi ak. Ngam nalanawan ti amin, nanang. Iso apakawanan da ko, ma. ay, nalaala anak ko. Gusto hindi ka nagsangit. Agkamang ka kan ni Apo Diyos. Na isulaang ti makaagas kan ka. Dumawat kay ti pamakawan. Kat dawatam ti kaasin ah. Tapno agimbag kan anak ko. Kumusta ka, Angeline? Podnugaya man nagkutong kan. Tandang di ka pa yan may lasin. Kapoy ti kastalangan. Nakapsot ako, Juni. Naimbag man ta si marungkar ka. Sa anak lang ako may sumarungkar. Dito'y akong balay dananang ngagnaet, Jeline. Ha? Kahit ka nga si Kaswen. Umadanin ti hapit ko, Juni. Adan taning tibiyag ko. Saan? Di kagsaw iti kasta. Agimbag ka ba? Awanan. Nakapsut ako. Kat nasaya at may ka. Makapangkidawak iti pamakawan kan ka. Gapoy tinagpasulak iti kalabas. Ano tinagpasulak kan ka. Kan nagkurangak iti anak ta. Namuha kong ti amin kinilanak. Isu at imon binsa-binsahin ngay baka. Tamabanog ka lang agsaw. Basta siyak. Napakawan kan. Ken, asan la si ka tinakaarami ti basol? Ura siyak. Tabayat ti kawan mo.
nakirelasyon ako matito sa bali. Isa pa kawanan na kumamat. Juan, saan ka kagura, Johnny? Maawatan ka. Masyara ko na ikin kajilin. Nakumata sa anta ang nagsinsina. Nalabit. Saan nakastoy tinagtungtong palang. Basal ko, Johnny. Basol ta adwa, Jilin. Isungag pinakawanta ko man. Kat babayan man lang iti panangasikaso ken ka. Maipariknak, tinakaro pa nagbabawik, iti nagbasulak iti kalabas. Ayayatan ka, Jilin. Ay, ayatan ka mat, Johnny. Di mo ko mabaybay ante anak ta. Iton awanak ton. Pawanin ni Jilin, nanang. Uwan nga ron, anak ko. Una yan. Apagbiit la anak ka din na tayo ta anak ko. Ngam na tayo mo't anagusan. Nagsakit. Di pa parang mandalag yun, anak. Masapon nga klunan tayo ti amin. Kat ti pagyamanan tayo. At dati anak may ngayon bati na. Makalag-lagi pa kan tayo kan kwa na nanang. Biyag. Di tao. Dito yan. Natengya, mga suki. Gumatang kayon. Rose, bakit? Nagisarakan anay, malumay. Nick, nalpas ka na nagtrabaho, lakay? Agawitan. Ay, umunakan, lakay. Tani, adu pa'y ti agatang. Sayang ti mapaglakwak. Ngala, umunak na rodan. Gamnay, di ka unay agpakarabi, ha? Wan, mala, mapankan. Kanya nga'y paray, masikugan ni Mrs. Saan pa yung rod si Rio? Ni, apay nga'y, dandan ni makataon yun nagdindin na paray. Awan pa yung may. Pag inanaang pagamin di asawa, ang paray. Pagsardengam nga aglako, kasapulan na la siguro ti ina na. Dahil nga rod mati bagbagak, ngam di namot kayat. Nagagat nga minunay di asawam. Ha? Surtem ta nakatumpong ka, iti nagagat nga asawa paray. Ngam among paray, anak ladta ti kapatgan. Sumagmamanumad la abulan ti panaginan ng bakit. Sa di ka pala mapanaglakaw. Maboring ak nga rod dito'y balay, Allen. Kan may sa anak mo't amabambanog launa ija tsindaan. Uray pa basta ginanaka pa. Manjak, Allen. Mga asim ta di naklapdan. Amumot anay ruamak nga dar aramidon na. Maaddan to matlaang iti anak. Addan to. Ay, awan paray. Alanganan nga madan kayo iti anak iti asawam. Nabayagan nga agdindin na kayo ng awan mo. Ladta paray. Nagtangkan tumat ti ulo na. Agpilit nagtrabaho. Ay na, anak ti kapatgan iti biyag iti ag-asawa paray. Laglagi pam dayta. Wan nga ron. Ngam kasanungay na awan na talaga. Mangampun kami na. Ang may matmutlaang no tayo nagtaod nga mismo king ka paray. Saan ka nga sugsugsugan paray nga kita anak. Saan nga makaanak ni bakit ka? Nga madaputot ka iti sabali a babae paray. Ha? Eh, diyak kaya tagbasol iti asawak. Taga nga iti agbasol paray. Tao tayo laang. Anya? Nabartag ka manan, Allen? Narabihan ka si Mangpet? Nangan kan?
Simra ka ni ti silid mi. Masansanan amarabyan kan mabartag asumang pati asawa. Apay anak baliw matan ni Allen. Nabartag ka man na simang pati di rabi Allen. Rinabi mabartag ka. Nyamoten, mangmangan ti tao, ngam sermon kamot a sermon. Ha? Inakagtrabahon. Di mo pa'y nalpastikan ka na, Allen. Awan ganas kon. Nadadaal ti appetite kon amangan. Lasaya atay may ka anak ko. Ada problema. Apay, tatang. Tinasaya at sumrak ka pa. Jay buridak nga adim. Masikog. Anya? Apay, adan ayan nobyo na? Ada. Ang pinanawan na ni dinamuan na amasikog. Intarayan tinakasikog kan kwa na. Anya? Pakawanandak ko mamanang nailawana. Ay, anyan? Tiamok, agturpos ka iti panagadal mo. Namala, anya ngay nga rod, adaditan. No kayat mo, alaag to ti anak mo no may pasngay mo. Tampunan mi kanibayaw mo. Anya? Ibilang mi kaspudno nga anak mi kanimanong mo no kayat mo. Kayat ko amanang, tapno maituloy ko manan ti agadal. Masikog ti kabsat ko, Allen. Kinasaritak ano kayat na. Ipampon nanto kadatatipas ngay na. Kat imanugot mat. Saan na masapol? At dan nakasaritak ang mangampon iti anak na. Ha? Asino? Kasinsin ko. Nukasta, imbagamon iti asawam ti maipapan iti putot mo kanyak? Tiyak imbaga nagtaod kanyak ti sikog mo, Karen. Ti imbaga kat kasinsin ko ti akin anak iti isang putkunto nga ubing. Anya? Ay, basta di mo tubaybay ang ti anak ta, ha? Apaman amay pasngay ko ti anak ta, agsubli akmot lang iji abroad. Awan rumpa nga pagdanagam. Diyak to baybay ang ti anak ta. Taripatwag ka na imbag. Kan ipatid ko iti gusto. Pakadalag. Aging ga makaturpos iti koleyo. Agi amanak unay, Allen. Kat di ka madanagan. Di kay turiribukan iti asawam. Basta ikarim adi mo tubaybay ang ti anak ko. Di Karen ti umawawag. Naimbagtawan ti asawak dito si Rinmi. Hello, Karen. Apeng imawag ka. Adda ak ita dito balay. Allen, kagap-gapok iti doktor ko. Kat nakunana nga amangan numayapura ti panaganak ko. Anyat kayat maasawan? Amangan no agbalin to a premature ti anak ta. Anya? Kasano nga ron? Kasapulak kano tinaan-anay nga inana. Sige nga ron. Di mo baybay antibagim. Awagan nak lang no kasapulan nak ta umaya kadagos. Already mun sa ampunan ti kaanakam ta saan sabot na kayat jay asawam amang ampun kayaw anak kaw. Kaya't ti kabsat ko ngay tuloy ti panagadal na. Katawan mat mga awir iti anak. Isong alaag latan tatang. Kasanod jay asawam. Siyak ti makaamukan kwa na tatang. Ipakaawat kwa na imbagkan kwa na ti amin. Tapno maawatan na. Patsya ka may bilang ng tumat lang anak ti ampunan mi aka anakak. Alangaro na. Sikat ni makamaw, Rose. It's on baby. Rose? Magananak ka. Maladaga? Akin anak dita. Anak ti kasinsin ko. Diyangay kunak amang ipaampun iti anak na. Hana tinagan to anak ta. Anya? Kasanon to anak ti kabsat ko nga impaampun na kadata. Di mo't imagakan ka hindi pala nga addan ampunan ta. Isublim dahi ta iti inana. Saan? Kaasim at to'y ubing.
Awan mga sikasukan ko na. Tagtuloy nga giskwela ti kapsat ko. Kat, kabaalam nga rod nga awiran idaadwa. Kapilitan na na. Uwan, kabalak, Allen. Alang nga ron. Ipahabangtan iti sabalin di pwesto iti palengke. Tasyaklat tiyag trabaho. Nuwan, anak ko, mabit laeng. Agtimpla akon itigatas yo, ha? Unam nga itimplan iti gatas ni Hana, Rose. Isot yung unam nga si Kaswan. Saan ko mamataakas ta? Rumbang ko maapatas ti trato ta kadagiti ubing. Basta noon niya tibilin ko, isot itong palan. Kwartak ti igat-gatang mo iti agas na giti ubing. Iso asyak nga rod ti masuro. Tanod di mo tong palan ti kayat ko. Nasaysaya at langan ni sublim ti anak ti kabsat mo. Tapno may pamaysam nga si Kaswan ni Hana. Paray, may mayat-mat lang no ibagam ti agpaisok ni bakit mau. Tano sa bali pa kaamuan na, mas delikado. Kasapulan ka di pala nga ipudnot light ha. Kat nagsina kami matan iti ina ti anak ko pare. May mayat-mat lang no agbalin ka nga anis iti asawam. Kita anak, nawan inlimod ko kani bakit ko. Kahit nawatan nakmat. Normal laeng no agungat iti damo. Ngaminton nagbaybayag. Maawatan na kanto matlaeng. Tirigat na nga rod. Kat saan nga agpada iti ugali na iti asawa ta. Naimbag ka ni bagat mo tanasingpet. Man nakaawat. Kat nasingpit mo't ni bakit mo. Iso sigurado ang maawatan na kadayjay paray. Allen, rabiin. Ngam, apay adi ka pa ilang maturog. Ada ka pa'y matla dito'y kusina ngagkap-kape. Tsak pa'y makaturok bakat. Nakaturok ka din na iti umbing. Wan. Magtugaw ka, taday bagak. Ha? Anya day ta? Upo na iti amin. Kaya't ko tagkil daw iti pamakawan kan ka. Ngamin, nagbasolak. Anya ti kayat mo asawan. Ngamkit di, nagbabawya ko ti amin. Kitap na maawatam ti imbagak. Dungag ka, tay salaysay ko ti ibagbagak ang nagbasolak. Rose, Amin apa nagtalagkan panagayat. Impaay ko kan ka. Ngam apay anaaramid mo ti kastoy kanyak. Apay, Allen! pagkawalan na ko ma. Nabayagan na nagsina kami iti dahi siya babae. Anak lang, ti inalman ko kenkwana. Maawatan na ko ma. Akas matlay ti pan nakaawat ko ken ka. Amok ngamin asika ti ayan ti diferensya. Ngamin, nakapututak. Ang ore no kasta, napatag kalata kanyak. Taasawa kakat nga ron. Isu nga oray sika ti ayan ti diferensya. Ayos lang kanyak. Total, addan anak ta. Saan ka, doktor? Iso addi mo sa wantikas na. Ha? Awan karbangam amang ibaga asyak ti ayan ti diferensya. Asyak ti saan ama kanak, Allen. Ngamin, awan ebidensyam iti dayta. Umdasa na pamanagnet ti kadat putot ko. Nabayagan nga agdenden nata. Ngam di ta na addaan iti anak. Ngam idi sabali a babae. Di mon ituloy ti kayat mo nga ibaga. Tama ka pasakit ka iti Rick na, Allen. Manang, limtag dagiti matam. Madlaw ang nagsangit ka. Ada ka ti problema. Adasan miya nagkinawatan ka ni Allen. Doon niya mantisan nyo ang nagkinaawatan. Pagsaritaan nyo kumaan na saya at manang. Kat, ti may sapay nga ampun nyo ngay. Nabati ija balay. Awan trabaho ni bayaw mo ita. Iso nga awiran namat dya anak na. Anak nyo ata ampun nyo kat nga rod. Anak na. Tasaan na nga ampun day jay. No di kat pudpud no nga anak na. Ha?
Inalilaw nak ti asawak, abi. Nagsakit tinakam ko iti inaramid na kanya. Bala, baybay ampay lang ni manang mo, no di na pa'y kayat ti agawid anak ko. Bayam nga agpalamiis iti ulo. Tauraya sino mat siguro nga asawa. Talagang agsakit tinakam na. Gapo iti pananglipot ti asawa na kenkwana. Ay, jak pulos ni namnama maaramid ni Manong Allen ti kasjay ni Manang, tatang. Oras siya anak ko. Tsak pulos ni namnaman na ita. Ngamin, nakasingsingpot ni Allen. Ngamno apay ang naaramid na ti kasjay. Siguro, inatap na ni Manang tayan ti deprensya. Iso asaan da amadaan iti anak. Sumagmamano pala atawan ang nagdinada at hapon nanti kasta. At danto pa'y 8 kan sa nga pulo atawan sa danto maadaan iti anak. Agganat siguro amadaan iti anak tatang. Ay, anyan aya. Ala, no awan klasem, tulungam nga agaw awir di kabsat mo. Tanay, awan gaganay gayan na. Kanayaon analiday, andingayin tati kabsat mo. Apay, Rose, awan ka na iti plano nga agawin di balayyaw. Sigurado nga ur-urayan na kan ti asawam. No talaga napatagakan ko na. Umay naksukunan dito'y balay, tatang. Mas daawak mat iti dayjay at tao. Iso ti nagbasol. Iso kumati mangay ayokan ka. Di mat agpakita apulos. Wano, mabain siguro gapo iti inaramid na. Diyak mo, tatang. Nga maging gaita, nagsakit pa'y laang ti parukong ko. Gapo iti inaramid na. Kumusta, Allen? Karen, apay may ka dito balay. Kayat ka makasarita na imbag. Aduti kayat kung ay bagakin ka. Katsapay la kuma, tamapakawanak iti daytoy. Ha? Oo, sige, sumrag ka. Rose, Allen, Rose asawa, pagawanan na ko ma. Sorry, no itaak lang agpakitakan ka. Ay ayatan ka, asawa. Allen, anyat sang sangitam. Awanan ni baby. Inalanti ina na kanyak. Kat ita, Nagpudno ni Karen kanyak. Saan ka na nagtaod kanyak ti ubing? Isungay nalanan ti anak na. Anya, Nagpa-DNA test kami. Kat idada resulta. Talaga saan na siyak ti ama ti anak na. anya, Pakawanan na ko ma. Please. Urnusan ta ko ba ti amin ka na ta? Sulnitak ni nagbasulakan ka. Agawid tayon ka na baby, iji balay. Pangasim ko ma. ti amok. Awanan patagkukan ka. Ngamala, ikan ka pa'y iti may sagon daway. Ngamin, diyak kayat amarakrak ti pamilyata. Kan ay ayatan kalat na. Nga oray anyat na paspasama. Oh, agyaman ak, Rose. Diyak kayat ti angot ti linuto mama si Daalen. Ha? Nagbangsit! Apay, sigod mo ta paboritong tayo ta. Nagaduting kabil mo abawang kan sibuyas na. Diyak kayat ti angot na. Ha? Apay nga, yakas ta kamatan. Allen, nagapuak iti doktor itay laang. Kat masikuga. Agpay so? Oh, kamaudyanan na.
Addan ton pudpud no nga anak ta. Addan ading ni baby. Wan nga ron. Agyaman ta iti Diyos, iti sagot na kadata. Wen Rose. Oy, nakaragragsaka. Addan ton anak ta. Tinasayat. Di kag bambannog, wan. Bay ama siyak amin ti mga ramid iti trabaho nito balay. Agi na laka na imbag. Sige, sikat ti makaam mo, Allen. Ay na, kablaawan ka paray. Adan anak yo kani maray. Agi amanak pare. Ay, sorry gayam pare ah. Gapu iti panangdurog ko king kaide nga agbabae. Oh, lipatan mo na ita. Tanabayagan arinipat ko. Ken napakawan na kun ti asawak iti dayta. Isabay-bay amon. Ay, makunkonsensya ak nga po iti dadya nga inaramid ko. Nagkas ang lagamin nga panunutan paray. Nga gapo kanyak, dandanin narakrak ti pamilyam. At damot la kanyak nga agdesisyon pare. Isabay-bay amon dayta. Basta sorry pare. Wen, awan problema pare. Sana bale. Da okay kamin kalibagat ko. Biyag ti tao. Hello, Manang Ursula. Hello, Cindy. Kumusta kayo na ading ko? Nasaya at latamad, Manang. Ay, nakailiw da kan. Kumusta kan ngay? Okay, ak dito, hoy. Da kayo. Kumusta kayo matan? Dananang kantatangay. Kumusta da matan? Okay kami amin, Manang. Dananang kantatang, kasi niya po Diyos, nasalun at kanapigsada latamad. Ay, wen gayam. Agyaman kami iti impawit mo a cellphone mi. At dan pang kuntakan mi kan ka. Wan, Cindy. Uray siya. Kagat-gatang ko lang iti cellphone ko. Nagigidan ti pananggatang ko iti cellphone tayo. Kasta ka di, Manang? Wan ading ko. Oray kasano, maup-up tinakaro nga iliw ko kada kayo. Babaan iti cellphone. Wen nga ron. Kaya't nakakano ang makasarita ni Nanang. O sige, itad mo kan ko na ti cellphone, Cindy. Mabit lang nga ron. Kahit kaano ka na nga agawid ni Ursula ba kahit? Inton umay paila atawon mabayag pa ay gardaw. May sakit kagudwa pa'y atawon ti urayan tayaw. Ay, sayang. Jak nakasarita dyan nakta bakit? Naladaw ti sasangput ka. Sana balay lakay. Taumawag to kanumanan no adawayana. Ipapas mo to ti makisarita kan kwa na. Oh, adto yung tigat-gatanga, Manong. Agyaman na ka. At ti bayad ko. Siyak ni Diego, ading. Anya ngay matinagan mo? Cindy, Manong. Nice meeting you, Cindy. Aywan, gayam ko ni manang mga Ursula. Ha? Kasta ka di? Wen, nagamam mo kami idin ni manang mo iti may sa kasaran. Diya ka mo malagip nakpay. Damag ko, nga da kanugaman iti abroad ti kapsat mo. Ay, wen, Manong. Medyo nabayag mo ni Jay Taiwan ni Manang ko. Nasurukan nga upatatawan na ijay. Kasta? Isumot la pimintasan ti balayo, ading. Kinada pa yan istoryo. Ni Manang ko amin tinaggastos iti dayta, Manong. Talaga nasing panimanang mo niya? Ay, pakikumustam to man. Ibagam akailiw ko na makita kan makasarita. Mabali na maala ti numero ti cellphone na? Ay, kwa. Sige, itad kun to. Ngamdamagag pa'y kan kwa na ano niya't makunana. Pagduwa-duan na ka di? Agamala, maawatan ka. Sige, siya kung timang ibati iti numero ti cellphone ko. Itad mong tulakan kwa ha? Bumulod ak man iti ballpen kan papel mo ading. Ta isurat ko ti numero ti cellphone ko. Diego? Kaslawan malagip ko nga agnagan iti kasna, Cindy. Kabagyan ka no ti kaadalam iti high school, Manang. Nagkita kayong matkanon iti may sa akasaran.
Kasla sigud mo't nga kursunada kan ka. Asino ti kabagyan na akaadana? Ni ngay Manong Rolando, kabagyan na kano. Kasarsa ni Mang Rolando iti nagkita kayo? Malagip kon. Wen, isulakit di day tadi kanayon amang isala kanyak idi. Nalipatak lang amin tinagan na. Nukas na, adda di ta lugar tayo day di tao. Wen manang, nagbakasyon ka no iti balay da Mang Rolando. Kastaya. Wen, malagip ko ni Diego. Dimot na taer day ta lalaki. Wen manang. O anya, itid ko ka diti numeron gan kwa na? Dimot ko nang ngaimbati na tinumero ti cellphone na kan ka. Wen manang, tawan ka no ngamin FB account na. Sige, itad mo lang ang tinumero na, tasyak ti mangawag kan kwa na. Tanakababain, ang mga numagastusan iti load no isukit din ti mangawag kanya. Awag ako ni Diego. Jesus, kaslaag nervyosak ang makisarita kan kwa na. Anya nga tati kaya't asawan na ito ay na. Hello? Sino da ito'y? Hello? Diego, ni Ursula da ito eh. Malagip nakpay? Ursula, kabsat ni Cindy? Wan, kumusta ka ngay? Ay na, agyaman na, takinuntak na malangin. Amom ka diya si Uurayak, itiyaawag mo kanyak. Ha? Okay at lang. Sige, kumusta kan? Kailiw ka, Ursula. Ha? Eh, No pa'y natagaptan ti panagdaton ko kumakin ka idi. Maituloy ko itan, Ursula. Ay-ayatan ka unay-unay. ha? Nagpaspas kan, Diego? Saanin nga uso ita, ti agpatay-patay. Winutok, ma'am. Tama nga numauna na pa'y. Talaga ka di ngawan pa'y nobyo, ngaging ka ita, Ursula? Awan pa, Diego. Sika amangan mo't no adudan nga agiin nagaw kan ka. Adamat sumagmama, no? Awan uray may sa nakaawisan ti riknak. Tas sikat isapsap ulan ti mata, Ursula. Kahit agyaman tadi ka pa'y gayam na kiasawa. Ay-ayatan ka, Ursula. Diego, Please, no dariknam kanya. Aklunan akon. Di ka nagpalpalikaw pa'y. Tadi tantumid lang ti tulong ta. Di ka kuman nagpakpakipot. Sa bahalitan ti panawan. Pangasim, Ursula. Ibagam ti marikriknam. di nakadipay ikan iti gundaway ko ang mga miris iti riknak, Diego. Pasensya ka na. Siyak nga mintay tao. Asa na makaururay. Isuan, no adariknam kanyak. Ibagam kumadagusan. Tapno maplano tan ti rumbang para kadata, Ursula. Ti masakbayan ti buklan ta pamilya ta. Kwa, Dangay. Ay-ayatan na kadiwanusan. Ibagam tapno mo teraraminek. Ada kadimot larik ng kanyak. Tano siya. Idi pa'y lang nga inayat ka, Ursula. Sigalang ti babae nga inayat ko. ay, di ako nagpakipot pa, Diego. I love you too. Ay no, nakaragrag sa kak. Agyaman ako, Ursula. I love you. I love you more, Diego. Agawi din di anak ta inton umay alawas, gardaw. Kasta aya. Sa italang ay bagamait. Kasano tayo makasapul adagos nga iti arkilaan tayo apang sukon ken kuana. Ay na, itay laeng ay baga na. Kan saan tayo kanon asukunan iti airport? Anya, ay apay kanaw. Kuna na ma't nga damang sukon kan kuana. Asinaw? Diyak mo Di na mo't imbaga, lakay. Hotel mo to'y imayan ta, Diego. Wen, saan ta pa'y nga gawin? Tamo ka na banog ka. Iso nga umiyan ta dito hotel. Oray may sala arabi. Diego. Ay ayatan na ka di, Ursula.
Kanayon mo nga ibaga day ta iti cellphone tunggal agsarita ta. Iso pa nagkamita kanyak day ta. Iso pa nga si ma. Tadi nakpagkadkadan iti kayat ko mapasamak. Ala ka, manang. Kasanon nga nagsikuk ka. Awan ti rumbang apagdanagak ading ko. Taamok nga ayaten nak ni Diego. Agkasar kaming tumatlaang. Saan pa'y lang ita? Taado pa'y tinaskan ayurnungan mi. Para itibuklan mi a pamilya mi. Manang, talaga ka di animang Diego ti lalaki a pakiasawaam? Saan ko abas ta irok matibagikan ko na? No jak ay ayatan Cindy. Nalaos ti panangipatag ko ken ko na. Nalablabas pa'y ngam iti mismo abagik. Ha? Iso anak karagragsakak, Cindy. Ngamin, ni Diego ti lalaki nga inararapaap ko. Ama katakunay-nay ko aginggat maudi nga angas ko. Ni Diego laang, Cindy. May nga road, kaya bumakimute na palasang yanak mau. Palugod naman o kaya't nanti makiasawa. Tidakas na. Inted nahan jay saan kumapay arumbang nga irukmana. Kat di da pa'y mat nagkalaysa. Ay, awan maramidan tayo Ta saanay na maisubliti kinasinaw ni Ursula. Kaya naman nga tanati makiasawa. Kanong arod nga iti panagkasarta. Maisa pa kumangarod tapno awan ti pagdandanagan tayo lakay. Isuda ti agdesisyon iti dayta. Taddan na kumdang agpadpada. Noon niya ti pagsaritaan di iso ti masurat. Ang bayam, da kamatek to dayta ken kuana, into nagsarita kamay. No, anyat makudana. Di kay madanagan, tatang. Tagkasar kaming to kini Diego iti sumaruno a panagawid ko. No kasta nagsaritaan yung ti maipapan iti kasaryaw. Wen, tatang. Iso adi kay madanagan. Sumarunon tonday ta kasar. Taagor nung kami pay. At dapay ngamin plano mi kini Diego, tatang. Para itinapintas ang masakbayan ti buklan mi a pamilya. Mawag ka din ni Ursula, anak ko. Saan pa'y nga rod, nanang? Manipod nagsubli jabrod, saan mo tin nga'y mawawag? Apay nga ta. Makumikom nga ta. Tadi naman lamasango ti mangawag kadatayaw. Tsaka mo, nanang. Di pa'y agpaw-paw iten iti kwarta. Saan kumutkit di nga obligaan nga agpaw iti kwarta? Tadamat to'y istur tayo apag tataudan ti pagbiag tayo. Ken adda basit mapaspassadaan jay amam iti tricycle. Mas daawak laeng anak ko. Ta saan met asigod akas jay. Nanang. Ang mala, di tay agpanunot iti dakas. Basta panunutan tayo latan ama kumikom jay kapsat mo. Isu adi na tay masango nga awagan. No kasta, rugyamon ti agipatakder iti balay ta, Diego? Wen, Ursula hani. Narugyak pa yan Nalpasan ti postay na. Ay, nagastos gayam tagi patakder, di balay hani. Talaga kasta. Sana bale, kamain-inot to amalpas dayta. Agipaw itak iti binulan, Diego, honey. Wala. Apag isunto no sumangpet ka, agkasartan tumutan. Kahit kalpasan ti kasarta. Ada na dagos pag naidan tabalay. Wen, Diego. Nasaya at napanunot mo dayta. Balay ti unaan ta. Taday ta ti may sa akapatgan kadagiti agasawa. Una, dakila balay ito ipatpatakder ko. Kaya plano kumapay ti gumatang iti tricycle. Tapno damot ipasada. Mababay na kan. Siksika lang, tagay kayo. Si kakit di tao. Sige, bayam. Tanumalpas ti balay. Isarunuta ti tricycle a pagpasadam. Tapno adamat pa ka kumikumam dita, Diego. Di mo mat ngamin kaya ti umay dito abroad. Tatulungan ka kuman. Ay na, nasaysaya to dito yakon Pilipinas. Tapno damang kita dito'y balay tanto.
Narigat ano panawan ta adwa? Wan matkit di sige, no anya ti kayat mo, iso ti matungpal. Basta agsingsingpet ka ha. Anya, ada nobyo ni manang mo kunam sinday. Wen tatang, nabayagan na. Asinungay. Mamumi ka day kanina nang yaw. Jengay kanayon nga agbakasyon ije balay damang Rolando. Je kabagyan na. Dayjay. Na, kasanuda nagayan ayat ngay. Naginaramda babaon ti cellphone, tatang. Anya, hanggang kasladya mo makitkitan dayjay lalakay. Uri siyak nga ron. Nabayagan na saan nga imay dito eh. Isumutlasanan nga umawawag ni manang mo tadan sa bali akain inawag na. Ay, wen nga ron Isuntayan ti atensyon kan oras na, tatang. Saanan ada tayo akapamilya na. Hello, honey. Agawid akmanan iti mabiit. Ha? Kaano nga honey? Into no may abulanan. Kastaya. Nay, kunak man di ka nagbakasyon ako na. Nagbaliw ti pangnadeng ko, Diego. Agawid ak. Takailiw kan amakita kan makadwa. Una, urayat ti panagawid mo. Sabtan nak to iti airport, ha? Well, basta umawag ka to, sakbay ti panagawid mo. Okay nga, Rod. Agyaman na ka ni. Awagak man na ni Diego. Tainton bigaten ti flight ko. Diyak ngamin makontak idi kan man. Barang makontak ko itan. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Naka-off matlat ti cellphone na. Api ngay. Kasano da ito yan ngay? Inton bigaten ti flight ko. Ni man sindi ti awagak. Isulaangan ti pagpasukunak. No talaga adyak makontak ni Diego. Manang, kumusta kan? Ay, nakailiw ka una yan. Madanag-anak. Tadyak matan makontak ti cellphone ni Diego, Cindy. Ay, saan mo nga imay ije lugar tayo? Saanan nga agbakbakasyon ije balay dabang Rolando? Cindy, kuyugan nakman. Mapantay di balay damang Rolando. Inak agdamag kan kwa na may papankin ni Diego. Mapanak ije lugar da Diego, tatang. Tainak kitaan di nobyo. Amom nga ro ti pang sapulam kan kuana? Wan tatang, intad ni Rolando ti address na. Iso asurutak ije lugar da. Magpakuyog kan ka ni Sinday tapno da kadwa manakaw. Dua kayo mapan. Ninanong Diego ti sapsapulan nyo, ha? Ay na, kano nabayagan nakabalod. Ha? Nakabalot? Kunam? Apay ang nakabalod? Ay, kuha, jakay tagsao. Ingkay lata kitaan na ninyo pagbaludan, mga sis. Ta iso amis mo ti kasarita yo. Ursula, agyaman tayo, may ka. Pasensya kan. Di ako na ipakaamo ti napasama kanya. Tabawal ti cellphone dito eh. Diego, nagkutong kamatan. Kananyat na pasamak. Apay anabalot kamatan. Kababayin nga ibaga. Ibagak tagpaiso. Tama mo ang tumot lang tinaramit ko. Naidarumak. Tatalo ang minor de edad a babae ti. Nagaraw ko. Kat masikog dagiti dua. Anya? Pinagigiddan ko dagiti talo a babae ti biyag ko. Kat pasig ang minor de edad da. Iso ngayon darumdak dagiti datakkel da. Pakawanan na ko Ursula. Anya? Kasanon ti balay nga ipatpatakder mo? Awan day jay. Palso dagitim bagbagak idikan ka. Awan tim patakder ko abalay. Ken awan apulos ti urnong ko. Tanapan amin ka dagiti nagbalin na nobiyak. Anya? Awanan kay di ba yung Diego?
Nagbambanugak day di ang kwarta. Inuwalwaldas mo lang. Pakawanan na ka. Ikarik, agbalbaliw ako na. Pakawanan na ko, ma. Pangasim. Sikapay lang tayo ayatak aging gaita. Ulbod! Pinagtalkan ka, Diego. Inrukmak ti amin ko kan ka. Ita, kastoy lang ti pagsubad mo iti kinapudno ti panangipatag ko kan ka. Pakawanan na ko, Ursula. Ikaring agbalbaliw ako. Basta kanak pa iti may sagundaway. Sorry. Awanan, Diego. Ladingit. Ngam pinukaw mon anaming pinsan ti panagayat ko kan ka. Sorry. Ngam di kan kaya. Nagsakit. Diyak pulos ni namnamang aglapamak iti kastoy ita. Napasakitanak iti husto agapuanan ti tao nga inayat ko iti napudlo. Ay, ala, awate mong tigasat mo iti dayjay alalaki, anak ko. Ubing ka pa'y. Makasapul kan tupay iti adayo na saysaya at ngam iso. Pati ti kwarta nga nagbambando ka. Awan nagmamaayan na. Ala, isunan manang. Masukatan tumutlaan. Masukatan iti adado. Amom to numaminsan. Di ka basta agtalaklatan itisan mo nga mamuunay at tao. Wan, kamaligday na aling ko. Nagtalaga ka nagos kan ko na. Kat pakawanan da ko ma. Ngamin, manipod dimtang ni Diego itibiyag ko. Awanan oras ko ka na kayo a pamilya. Isa pakawanan da ko ma. Ipatpatag kayo aga pamilya. Ay, patpatagda ka mo't anak ka. Mala, ag-move on ka, wan. Tapno saan ang mapiktaran ti salon at mao. Patsyak ang masarakan to ti lalaki a parakan ka. Ken masukatan to tinapukaw a kwarta.